Ostani kući i slušaj. Priče pod maskama. Podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Zdravo, ja sam, kao što se rekla, Viktor Bijelić, potpredsjednik sam Centra za životnu sredinu i osnivač, jedan od osnivača. Inače, geograf sam, turizmolog diplomirani, radim u Centru za životnu sredinu već 22. godina. Što bi se reklo, već pola svog života sam tu, u Centru za životnu sredinu i borimo se za zaštitu životne sredine, a između ostalog i zaštitu našeg najvećeg resursa, to je voda. Reci mi, što se tiče ove pandemije, mislim, ovo pitanje koga svakog pitamo, koliko je tvoj život bio drugačiji kada su trajale ove restriktivne mjere? Da li se nešto bitno promijenilo ili je onako ostao otprilike isti? Pa nije bilo moguće da se nešto ne promijeni. Došlo je do velikih promjena, ali što se tiče, da kažem, poslovnog dijela, odnosno ovog profesionalnog kojim se bavim, nije došlo do neke velike značajne razlike, osim što nismo mogli putovati, odnosno što smo bili onemogućeni za to kretanje, ali internet tehnologija nam je omogućila da komuniciramo, da nastavimo da radimo, da sve te alate koji su nam bili dostupni koristimo u našem svakodnevnom poslu, odnosno da ih koristimo mnogo više nego što smo do sada to radili, imajući u vidu da je ipak živa riječ i kontakt sa ljudima neprocjenjiv i da na taj način dajemo i podršku mještanima, odnosno organizacijama civilnog društva, dok sa druge strane ovaj sistem rada u zatvorenima, odnosno od kuće, nije omogućavao takav vid podrške i komunikacije, ali u svakom slučaju podrška nije izostala jer smo sve vrijeme pratili situaciju, dobijali informacije sa terena, pisali dopise, odnosno obraćali se institucijama i podnosili raznorazne i prijave i dopise i slično. Na taj način smo ipak naš rad i našu podršku drugim organizacijama uspjeli da održimo na visokom nivou. Nažalost, to opet, ponavljam, nije bilo moguće direktno, odnosno fizički, što daleko više znači nego, da kažemo, ova virtualna podrška. Već se spomenuo da je voda jedan od naših najbitnijih resursa. Ti si također jedan od pokretača koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Kako je uopšte moguće da smo u situaciji da moramo štititi javno dobro, dakle dobro svih nas od privatnog interesa vrlo ograničenog broja ljudi? Pa činjenica da je Bosna i Hercegovina u raznoraznim tranzicijama već preko 2 desetljeća i da je stepen korupcije u Bosni i Hercegovini izuzetno visok, nam govori zapravo jako puno o našoj državi, našem sistemu u kojem mi živimo, a da spomenemo samo da većina, dakle, dobara koja smo, iako u lošem stanju nakon posljednjeg rata, naslijedili od prethodne države, su otišle u proces privatizacije i većina onoga što je vrijedila je već, što bi naš narod rekao, raskrčmena, ali ono što je još ostalo da se, opet da tako kažem, krčmi, jesu prirodni resursi. Prirodni resursi pripadaju svim građanima Bosne i Hercegovine i oni nisu ekskluzivitet ni za koga, nego trebaju da služe kao javno dobro, kao dobro koje koristi svima. Ono treba da se koristi na racionalan, održiv način, što u našem slučaju nije tako. Nažalost, mi smo još 2004. godine počeli da radimo na tom problemu u smislu otkrivanja i shvatanja šta se to dešava kroz i proces privatizacije i davanja koncesija na prirodna javna dobra. I od tog trenutka smo shvatili da zapravo odgovornost donosilaca odluka
kako prema samim resursima, tako i prema građanima ne postoji ili je na veoma, veoma niskom nivou. Istovremeno smo bili i pokretači, odnosno i, da kažemo, promotori Arhuske konvencije koja daje prava građanima na pristup informacijama i učešće u donošenju odluka. Kroz samu Arhusku konvenciju smo pokušavali i dan danas se trudimo da omogućimo veći prostor i glas javnosti u donošenju odluka. Većina koncesija koje su date za izgradnju malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini su prošle ispod radara javnosti. Često su javne rasprave, odnosno konsultacije sa mjesnim zajednicama, odnosno lokalnim zajednicama u kojima su planirane te hidroelektrane su izostale, dakle javne rasprave su ili fingirane, odnosno organizovane na način da investitor dobije ono što želi, bez mnogo glavobolje. To se naravno sve odrazilo na terenu kada je započeta ta gradnja, pored svih obećanja koja su data od strane investitora i strane vlasti da će se poštovati zakoni i da će stepen zaštite životne sredine biti visok. To se nažalost nije desilo, naprotiv desilo se uništavanja riječnih korita, samih vodotokova, kvaliteta vode, biljnog životinjskog svijeta i to je bio alarm, odnosno razlog zašto se Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine formirala i zašto je krenula u veliku kampanju čuvara rijeka. Iako mi smatramo da svaki građanin je čuvar rijeka, onaj koji osjeća i vidi nepravdu i destrukciju prirode. Nažalost, mišljenja smo da je to nužno zlo, da svi budemo čuvari rijeka, jer, kako rekoh, odgovorna vlast bi trebala biti ta koja čuva naše resurse, koja upravlja našim resursima na odgovoran i održiv način, što nije slučaj i zato je koalicija pokrenula se i formirala i pokrenula ovu kampanju. Zanimljivo je recimo što se desilo u Federaciji BiH, da su oni donijeli tu, odnosno usvojili deklaraciju o zabrani gradnje malih hidroelektrana na području čitave federacije. Ja sam itekako svjesna koliko koruptivna je vlast i koliko je sve to toliko kompleksno da oni stalno mogu sa jedne instancije na drugu instancu prebacivati odgovornost, ali mi je zanimljivo da su to usvojili na tom nivou. Da, mi možemo tu govoriti, zapravo možemo sumnjati u iskrenost donošenja takvog zaključka. Moram napomenuti da je u novembru prošle godine, dakle 2019. u Sarajevu održana velika konferencija regionalna na kojoj je donesena deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana i koja je napravljena tako da može biti primjenjiva u svim zemljama Zapadnog Balkana, odnosno na svim nivoima vlasti. Jednu takvu deklaraciju zapravo je usvojio federalni parlament, odnosno predstavnički dom parlamenta federacije, iako je prethodno stranka Demokratske akcije izišla sa zaključkom koji je usvojen. Dakle, zaključak se odnosi na zabranu dalje gradnje i rok od 3 mjeseca da se omogući zapravo da se taj zaključak primjeni, odnosno da se zaustavi dalja gradnja svih malih hidroelektrana. Ja bih bio veoma sretan kada bi se taj zaključak u potpunosti ispunio, odnosno takav kakav je. Nažalost, nemamo informacije da se zapravo na nivou institucija nadležnih ministarstava, a čitavu situaciju usložnjava i nivoi vlasti u federaciji, da će se takva odluka sprovesti, odnosno takav zaključak sprovesti kroz ta 3 mjeseca koja već polako ističu. Bili bi sretni, naravno, ali očekujemo i poziv, naravno, federalnih institucija, odnosno resornih ministarstava gdje želimo zapravo da jasno iznesemo svoje stavove i još jednom podvučemo zahtjeve koje se nalaze u deklaraciji za zaštitu rijeka. Ono što je razlika između
Federacije Republike Srpske, da parlament, odnosno Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila takav zaključak koji je došao od strane stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nije bio podržan. Samim tim taj zaključak nije prošao na Narodnoj skupštini. Imamo informacije da će se sličan zaključak pokrenuti ponovo pred Narodnom skupštinom na narednim sjednicama skupštine. Nadamo se da to nije sve predizborna retorika, odnosno predizborna obećanja, a svjesni smo također i da predizborna obećanja igraju veliku ulogu u predizbornoj kampanji za razliku od postizborne, odnosno kada se uspostavi vlast, da većina tih obećanja ostane samo na retorici i ponavljaju se svake 4 godine. Mi se nadamo da ovaj put to neće biti tako, ali ono što jeste pozitivno da smo proizveli značajnu reakciju i u javnosti i kod vlasti, ali i kod međunarodne zajednice, odnosno već se sam sekretarijat energetske zajednice kojoj je Bosna i Hercegovina pristupila oglasio i uputio je otvoreno pismo vlastima u Bosni i Hercegovini da odustanu od sistema podsticaja za male hidroelektrane, odnosno da promijene sistem podsticaja, što je jedan isto tako od zahtjeva koji se nalazi u deklaraciji za zaštitu rijeka Zapadnog Balkana. Tu možemo govoriti zapravo o velikoj pljački naroda i svih onih koji plaćaju električnu energiju u našoj zemlji u korist pojedinaca, odnosno investitora u male hidroelektrane. Nemam drugu riječ osim pljačka, jer to je direktno uzimanje od svih nas, da ne kažem po onom Alan Fordovskom sistemu, otimanje od siromašnih da bi davali bogatima. Sistem podsticaja u Bosni i Hercegovini se zasniva na garantovanoj otkupnoj cijeni. To znači da svaki proizvođač iz malih hidroelektrana ima pravo i mogućnost da aplicira da država otkupljuje svoju proizvedenu električnu energiju po toj garantovanoj cijeni koja je viša od tržišne cijene, znači plaća mu se više nego što ona na tržištu vrijedi i naravno da će svaki investitor u tome vidjeti priliku, jer kada dođe sa ugovorom u kojem piše da će mu neko 15 godina ili 12 godina u federaciji otkupljivati električnu energiju, naravno da će lako dobiti i kredit i započeti sve i završiti sve poslove oko toga. Posljedice toga su siromašenje ovog društva, siromašenje svih naših prirodnih resursa, zagađenje, odnosno narušavanje prirodne ravnoteže, posebno govoreći, znači, misleći na biljni i životinjski svijet, ali i štete po lokalnu zajednicu koje se najviše ogledaju u tome da te lokalne zajednice gdje su izgrađene male hidroelektrane nemaju više jednak pristup vodi kao što su imali, što za navodnjavanje, što za korištenje za napajanje stoke ili rekreaciju ili bilo koji drugi vid korištenja, uključujući naravno i pecanje koje je na ovakvim rijekama vrlo često ostaje nemoguće zbog toga što riblje vrste se povlače, odnosno lagano izumiru. Simbol otpora u Bosni i Hercegovini su postale žene Kruščice. Pokrenule su iz očaja, demonstrirale hrabrost i istrajnost i na kraju zajedno sa drugim organizacijama i pojedincima pojedinkama izdejstvovale su jedno od najvećih pobjeda civilnog sektora u Bosni i Hercegovini sigurno, a možda i šire. Poslale su nam poruku da sve se može kad se male ruke slože. Da li je to stvarno tako? Da, Kruščica je jedan od najplastičnijih primjera borbe lokalnog stanovništva za svoju rijeku, za svoju budućnost. Ono što treba znati je da je Kruščica, da se nalazi u Srednjebosanskom kantonu, da dio rijeke Kruščice, jedan njen izvorišni krak, napaja vodom, pijaćom vodom Zenicu i dio Viteza, što otprilike iznosi negdje oko 100-150 hiljada stanovnika koji piju tu vodu. Ona je, dakle, već dobrim dijelom u cijevima, još od 1969. godine.
upravo za ove potrebe. Onog trenutka kada su građani, odnosno mještani Kruščice postali svjesni šta se dešava, isto tako su u procesu davanja koncesija, odnosno dobijanja dozvola za ove hidroelektrane bili izopšteni, odnosno nisu bili uključeni na adekvatan način, niti su imali te informacije, sve se čitav posao, da tako kažem, se završio iza njihovih leđa, nisu imali niti dovoljno informacija, niti mogućnost da se uključe. Onog trenutka kada su shvatili šta se dešava, izašli su na ulicu, odnosno blokirali su prolaz mašinama. Nažalost, zbog toga su bili u velikoj mjeri i, da kažemo, nasilno, prema njima se odnosilo nasilno od strane i policije i, da kažemo, struktura bliskih investitoru. 24. Dakle, augusta 2018. godine se desio nemili događaj gdje ih je policija uklonila nasilno sa tog mosta, gdje je bilo i povrijeđenih, što fizički, što emotivno, sa većim posljedicama. Taj, da kažemo, čin i taj događaj je zapravo probudio javnost Bosne i Hercegovine, gdje se zapravo pokazala ta borba Davida i Golijata. U ovom našem slučaju žene Kruščice su David i uspjele su da pobjede Golijata. Naravno, njihova borba nije završena još uvijek, njihova borba traje i trajaće još dok god se vlasti na nivou opštine, na nivou kantona ne udostave i ne vrate prostorno-plansku dokumentaciju koja je promijenjena upravo da bi se investitorima izašlo u susret. Inače, planina Kruščica i rijeka Kruščica su bile po tom prostornom planu predviđene kao zaštićeno područje. Izrađen je također i poseban prostorni plan posebne namjene za planinu Kruščicu kao zaštićeno područje. Taj plan je također promijenjen i u njemu su ucrtane ove male hidroelektrane. Njihova borba trenutno ide upravo u tom smjeru da se pokrene građanska inicijativa i da se prostorno-planska dokumentacija vrati u prvobitno stanje, to jest da se te male hidroelektrane izbace, odnosno izbrišu iz prostornog plana, te da se taj prostorni plan vrati u onu funkciju kojoj jeste bio, to je zaštita prirode i razvoj turizma koji tu postoji već, da kažemo, dugi niz godina, pa čak i preko 100 godina i austrijska vojska, odnosno austrijska vlast, dakle za vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine, je uživala u ljepotama Kruščice. Tu su bila izletišta i posebna lovišta za austrijske, da kažemo, vladare, a isto tako je to bilo i za vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, gdje se na samoj rijeci Kruščici u tom potezu gdje su planirane hidroelektrane nalazilo nekoliko turističkih objekata, hotela i motela, izletište koje je dobrim dijelom bilo posjećivano upravo od građana Zenice koji nisu sebi mogli tako lako priuštiti kvalitetan i zdrav odmor u prirodi u samoj Zenici, jer znamo da je Zenica bila i dan danas je zagađena, tako da je Kruščica predstavljala ne samo izvor života za Zenicu putem pijaće vode koja se dostavlja, nego i utočište, da kažemo, za odmor i oporavak od silnog zagađenja i stresa koji se dešava po organizam od takvog zagađenja. Žene Kruščice jesu primjer ovakve borbe, ali one nisu jedine, one su, da kažemo, u jednom našem ovakvom patrijarhalnom društvu se izdvojile kao populacija i koja je zaista srčano branila. Negdje tu uvijek i njima, kažem, majka je čudesno biće koje svome djetetu daje život, koje svoje dijete brani od svih nedaća i izvodi na pravi put. Tako su se i one ponijele u slučaju svoje rijeke, one su čuvarke svoje rijeke kao svoga djeteta i to je ono što one žele da ostave
što bi rekli, u amanet budućim generacijama i to je jedini ispravan način razmišljanja i borbe koja je u potpunosti pravedna za sve nas. A koliko sam upratila, one su zapravo poslužile i kao inspiracija za ovaj slučaj Stare planine u Srbiji. Što je zanimljivo možda da se ta borba ne dešava samo u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama regije. Ako bi sve išlo fer i transparentno, šta ti misliš kakva je budućnost malih hidroelektrana? Pa ukoliko govorimo upravo o podsticajima koji se izdvajaju, dakle tim garantovanim otkupnim cijenama, kada bi se te garantovane otkupne cijene ukinule, odnosno kada bi proizvodnja električne energije bila u potpunosti na tržištu i po zakonima tržišta, većina investitora bi odustala od gradnje hidroelektrana. Samo da dam jedan primjer, ako bi se odlučili za ukidanje podsticaja za MHE, a okrenuli recimo te podsticaje za neke druge vidove privređivanja koji su bliži građanima, a eto tako i samim i toj građanskoj energiji koja se razvija i koja je već u zemljama Evropske unije i dalje u svijetu prisutna i koja se upravo podstiče od strane države. Misli se na postavljanje individualnih solarnih panela za proizvodnju električne energije u domaćinstvima, malih vjetroturbina ili kombinacija male vjetroelektrane i solarnih elektrana. Kada bi se taj sistem podsticao, onda bi građani imali direktnu korist, odnosno građani bi mogli biti sami investitori. Naravno, govorimo o malim količinama električne energije, ali govorimo o velikoj populaciji. Kolika god da je ona u Bosni i Hercegovini, ta proizvodnja električne energije bi mogla u potpunosti da zamijeni svu proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana. Taj problem je prisutan ne samo u Bosni i Hercegovini, nego svim zemljama Zapadnog Balkana u kojima je predviđeno, planirano preko 3000 hidroenergetskih objekata, malih hidroenergetskih objekata, ali i velikih, dok je to za Bosnu i Hercegovinu sada već negdje oko 450 malih hidroelektrana, od čega je izgrađeno nešto oko 110 i trenutno negdje 30-ak je u izgradnji. Dakle, već smo došli do trećine scenarija koji nas vodi u propast, koji vodi nas u siromaštvo kao društvo, a za razliku od društva, bogaćenje pojedinaca koji investiraju u takve objekte je evidentna. Primjer Stare planine je jedan od možda najplastičnijih primjera u regionu gdje je taj pokret dao velike rezultate i evo imali smo priliku neki dan da vidimo da i to nestrpljenje građana nakon silne te borbe je proizvelo to da su građani sami pristupili vađenju cijevi, što je u suštini sam investitor bio dužan, odnosno država da naloži, ali evo možemo da kažemo da se jedni pozitivni pomaci u tom pravcu i dešavaju i da vjerujemo da će ova dva primjera biti i dalje motivacija za sve ostale, kao što i jeste zapravo u Bosni i Hercegovini su se, mi to tako kažemo, pojavili novi požari i pojavili novi čuvari rijeka kao vatrogasci koji gase te požare. I to neće stati. Za kraj, šta imaš još da nam kažeš? Da uložimo, da i mi sebi kupimo neku malu hidroelektranu ili? Ne, kupite si solarne panele, ali insistirajte prije svega od vlasti da vam omoguće povoljne uslove, odnosno da stvori takvo zakonodavstvo da mi možemo biti i proizvođači i potrošači, odnosno da svoje viškove koje mi proizvedemo, a ne možemo da potrošimo, da omoguće da ih stavimo na raspolaganje, dakle da ih pustimo u mrežu, elektroenergetsku mrežu i na taj način ćemo postići sigurno daleko više i proizvodnje električne energije i koristi za društvo i manje štete po životnu sredinu. Svi smo mi ovisni, odnosno živimo od vode, živimo od prirode. Svaki put kada smo htjeli prirodu da ukrotimo, da je na neki način stavimo pod našu kontrolu, ona bi nam to pokazala da nije moguće. 2014. nam je bila godina u kojoj smo tek ovlaš postali svjesni moći prirode, a vjerujem
da mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini i u regionu su imali velike posljedice upravo zbog jednog neodgovornog, bahatog ponašanja onih koji upravljaju našim prirodnim resursima, ali i da kažemo i hidroelektranama koje su također u jednoj mjeri doprinijele devastaciji, odnosno štetama koje su nastale od poplava. Ono što svaki građanin treba da shvati, da na svom računu za električnu energiju plaća štetu koju čine investitori i da smo mi saučesnici u ovome i da to treba podhitno da se zaustavi, jer ako želimo da živimo u ovoj zemlji, ako želimo budućnost našoj djeci onakvu kakvu smo bar mi imali, iako to više nije moguće, i što zbog klimatskih promjena, što zbog trendova koji se dešavaju, pa tako i koronavirusa koji nas u velikoj mjeri sada i ograničava, ali sa druge strane daje još jednu lekciju da je priroda mnogo jača i mnogo veća od čovjeka i da je čovjek tu samo posudio tu prirodu i da ne smije da je uništava. Hvala Viktore puno, ja želim sve najbolje u daljnjoj borbi i pozdravljam puno žene Kruščice. Hvala, hoću danas upravo idem kod njih, da im pružimo još jednu punu podršku za njihovu borbu. Mi smo od samog početka uz njih i nećemo odustati dok god postoji, da kažem, jedna kap energije koju možemo da usmjerimo u tom pravcu. Ostani kući i slušaj Priče pod maskama, podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana.